Iso nga, dito iti topic tayo ita nga bulan iti July. Very relevant because we are a global ministry. We are a growing ministry. Kaya we are glorifying God the best we can by His grace. Nga masapol ka kabsat, nga ag-mature tayo. Maturity ti masapol iti church tayo kakabsat. So, ti kayo na kasawon ti mature. No mature ko nam ngamin, fully developed. Okay? Fully developed. Deta ti kayo na kasawon iti mature. Hanga underdeveloped. No di kat fully developed. We need more members. God needs more members who are fully developed kakabsat. So, kaya't kung nga maawatan tayo kakabsat, nga ti pa nag-mature, we mature, babaan iti upat. Upat ti man pa-mature ka dati nga Kristiyano, patabanag. Kat i-take down nyo. Ti umuna kakabsat, nga mang pa-mature ka dati tayo, education. Education of the Word of God. Uray di adal ka iti secular, hanay pa hanak kanin asawan nga mature ka ti spiritual. Dito pagsasalitaan tayo kakabsat, spiritual maturity. Di kayo makita nga adult educated nga members ngam di mo't maasahan iti ministry. Kasi tilang maasahan kakabsat, tinag-mature ti spiritual. So I say that, tapno ma-realize yung nga, in our church, we need education. May educatean tayo dapat kakabsat. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Masapol tayo dito doctrine, reproof, correction, and instruction in righteousness. 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, timang pamature ka da tayo kakabsat, kat education. Kat praise God, diti church tayo, continuous education. At da digiti basic education tayo, at damot digiti advanced education. Kaya nangasawan, at da digiti education nga pang young believers. At damot education tayo nga from growing believers, adape education tayo nga pang leaders. Kat no, da kayo kakabsat, ay ayabak nga umay makimit-meeting iti coordinators, kahit nangasawan, you are now being trained to be a leader, to be a coordinator. Continuous education neta kakabsat. Now, not only education di masapol tayo, tapno ag-mature tayo, but secondly, masapol tayo pa'y kakabsat iti experience. Experience ti may isang namang pamature iti Kristiyano. Just as in the reality of life, experience ti mang pamature ti tao. Kasi kunana dito Romans chapter 5, verse number 3, and not only so, but we glory in tribulation also. Knowing that tribulation, amoy tribulation, sufferings, get patience. Verse 4, and patience, experience. Oh, so nga kunada, experience is the best teacher. Di ba? Di ba isang mangisurugin ka, experiences di ba nagbiyak? So nga, nagbayat ka kabsat nga, ado di kiti mapadasan tayo, ti Christian life tayo, kada experience nga mapasaan tayo. Kaya, UE, University of Experience, kat we mature, we gain wisdom. Dito kahit nang asawan. Tingamin ito ti experience kaya kat wisdom. Oo. Kat hala nga DJ experience kakabsat, no di kat tinapintas pa nga pagmaturan tayo through examples. At dada makita tayo nga di kita'y pagtuladan. Kat deta kakabsat, iti may sang i-work out ko diti church tayo itata. Nga maka-erase up kadagiti believers nga naduma-duma iti all believers nga mabalin nga tuladen dagiti new believers. So nga an-anusak kakabsat,
kan talaga nga ipupus ko, deto'y training tayo iti coordinators. Dagay nga coordinators. Ngamin, kayat ko ti maka-erase kadagiti believers nga isut dapat tuladan dagiti new believers. Kat to be honest with you kakabsat, nalaka ken narigat. Nalaka kadagitay alisto nga sumurot. Narigat kadagitay nasweng. Dagitay natangken ti ulo na kakabsat. No daduma, hangkay nga mag-open dito ibagak. Kasla nalaklakapay nga isuro dagiti new believer. Ket dagiti nagbayag nga miyembro nakarigrigat nga isuro. Ti kadot amuyong kakabsat, nagrigat nga isuro. Ngam numan pa iti kasta, I want to raise believers who can become examples of the new believers. Kala ko nagbayat no si DJ believer nga example ti pa nagserbi. Diba? Ammom nga, di ko ada pakakitaan dagiti new believers, si katimay sa pakakitaan da, kas jay gayam iti agserbi ti Apo. Diba? Kasla ito'y bigat kakabsat. Nag-preach ni Pastor Jojo Tuason. I feel humbled. I feel humbled ko na kata, very young pastor, ngam kunana, he is an old pastor, kunana ma-inspire na iti ministry kan leadership ni Pastor Proby kunana. Ijayan ta preaching na. Kat adakmot sa jay. I feel humbled. Kat to God be the glory ko na ka. Diba? Sana ko na, DJ Church da kunana, isupelat nakakita ak iti choir nga 5:30 ti bigat. Kat adadan digiti choir members da nga ag-practice ijay church kunana kakabsat. Sana ko na, tuladan tayo. Kitan tayo no sinot makasurot nga miyembro yo, sana ko na. So, makita yung kakabsat nga, DJ pa naka-training yo, ti panagserbi nga mairender tayo nga excellent nga para iti Apo, is now becoming an example for others to follow. Handa mga surutan nila 5:30, ngam tiga nasawon, DJ kinaseryoso. Kan DJ kina-passionate nga maitud iti excellent kan best nga para iti Apo. So, DJ kakabsat ti madama nga i-raise ko ita. Kat I thank God that tinasurok nga 100 nga agak attended ti coordinators meeting tayo every week. Hantay siguro makapag-meet ita nga lawas kakabsat next week palubos ti Apo. Ag-training tayo manan. Tapnon masursurwang kayo. Kat babaan da kayo ti surutan dagiti new believers nga pagtuladan kakabsat, kadagiti na duma-duma nga aspeto iti Christian life. Panagserbi ti Apo, ti giving, kanda duma pa'y. So, that is how we mature. Kat nagmayat to ti church tayo, at dadaga kasta. It's one thing nga isursurok ti maturity, but it's another thing nga dapat makita da nga ehemplo iti maturity kakabsat. Kasta nga talaga, follow me kung nanang the Bible. We mature through education, we mature through experience, and we mature through examples. Dito DJ exposure nga kung kuna kakabsat. Nga DJ pan naka-i-expose mo kadagiti more mature gamsi ka, kala dito maalyan ka. Nagmayatan nga mai-raise ko, alam ko digiti coordinators ka, digiti outreaches tayo. Lagay nga coordinators ti outreach. Da kayo ti dapat kakabsat nga mangilungalong. Da kayo ti dapat nga mangipakita. Nga kastoy ti panagserbi ti Apo, kastoy ti panagigimong, kastoy ti panagdingtiso ti Apo. Dapat agad makita da nga, da notebook mo, take note ka, at the Bible mo. Diba? Iso nga, permi nga madagsanan jay puso. No nagado kadagiti membro nga nagbabayagan kakabsat. Ngem, haan nga makatulong nga mangipakita kadagiti new believers. Iti panag-grow, iti plastar ti maysa nga Kristiyano kakabsat. So, that is how we mature. Number 1, education. May kadwa, through experiences.
Number 3, exposure or example. And number 4, exposure, kakabsat. So, tonight, kaya't kung i-share ka da kayo, tapno ma-identify tayo, kakabsat, anada, dagiti dapat nga ma-develop iti biyag tayo. Okay? That is the title of the message. Maturity. Ano ti dapat nga ma-develop? Ano ang dapat ma-develop sa atin? Okay? So, nagbayat no dito nga isurok kakabsat, padapadang ma-develop ka na tayo amin, talaga nga agbalin nga nalaka dito global ministry tayo nga maguna kakabsat. So, number 1, nga dapat ma-develop ka na tayo, iso dito discernment. Discernment. Ti kayat na nga sa unti discernment is the ability to judge well. The ability to judge. Tiyan na sa unti judge kat mangusig, mga miris. Diba? Among kat deta ti may sa kakabsat, nga sign nga ti may sa nga tao, kadagnak na kaman. Amirisan na dagiti obraan na, amirisan na dagiti pampanunutan na, kan amirisan na dagiti ibagbagana. That is what determines the child from the adult. So ako na di Bible, when I was a child, I spake as a child, I taught as a child, but when I became a man, kunana, I put away childish things. So, ti discernment kakabsat, iso ti jay panunot nga mga miris, nga kunana, goray ka. Digito iba pang panunutot kat pakaidayawan ti apo no saan. Digito iba pang panunutot kat makatulong ti Christian life ko no saan. Kas jay kakabsat, dapat adda ka datayo di jay. Oh, kunana na bagat goray ka. Dito iba ibagak makatulong no saan. Diba? Uno, kunana, discernment, dito iba obraet, kat anantot epekto na iti biyag ko, anantot epekto na iti spiritual life ko, anantot epekto na iti church. Diba? So, lumawlawa kakabsat, DJ, discernment ti tao. Adamon lang kadakay dito kakabsat. Hanyo kunaan nga, hana importante discernment. Mas importante ti discernment ngem kinabaknang kakabsat. Ananum ti kinabaknang no awan discernment ti tao kakabsat. So, I hope you realize the importance of discernment ket isut may sa ikararagyo kakabsat nga ma-develop kada tayo. Dito discernment. Kunana diti Hebrews chapter 5, verse number 13. Kunana, irugit dito verse 13. For every one of you, or everyone that useth milk, is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. 14. But strong meat belongeth to them that are of full age. Wano mature, wano well-developed, ti panunod. Even those who by reason, deta tayo discernmentan, have abused, have their senses exercised to discern both good and evil. Deta kakabsat. So, dito dapat ma-develop ka data yung kakabsat. Discernment. Ability to judge well. Now, may sa kakabsat nga dapat nga ma-develop nga discernment ka data tayo, kat iso dijay panang discern tayo, iti error, babaan iti truth. Okay? To discern error from truth. Kasi kakabsat, DJ immature ngamin nga tao, han na makita DJ naggidyatan. Kaya't nga sawan, ti pa nagkita na kaslag papadalat ta amin kakabsat. Iso nga no damagam ka dagiti dadumagat anat pa nagkunam ka dagiti churches kunam ka papadamat aming kunan na latta kakabsat. So, DJ makita ti immature nga kaslag papada amin. Jay tao nga the discernment na kakabsat, haang ko na dapat makitam detoy nga naggidyatan.
You see? So, ti prayer ko kan talaga nga i-work out ko kakabsat, kat iso detoy isurusuro kayo, isurusuro kayo, dagitoy doctrines one after the other. Kala di Australia kat kunak apo, once nga hangko nga adalan iti doktrina di gitoy kunak, kat DJ lang fellowship uno samahan, timangkikip kadakwa da apo kunak, akat siguradong mapukaw dayan ti church. So I indoctrinated them. Talaga nga dinoktrina idati salvation, inexplain ko digide. Importante nga maawatan da, basic kan simple. Dinoktrina ida may panggap ti Holy Spirit. Dinoktrina ida may panggap iti kinabaptis. Tapno balinda kakabsat nga steadfast, wano stable. Meaning, uray anat mga ganda kakabsat. Amom nga minakat timay sa nga kalaban iti new believer kat deta makuna nga deception. Di ba? Ti deception kakabsat kat kwa. Scam. Maalilaw ka. Oo. So, ngamno amom ti kinapudno hangka maalilaw. Uray balibalik tadem. Amom kakabsat iti kinapudno. So, deta ti dapat nga ma-develop a discernment kada tayo. May kato nga dapat ma-develop nga discernment kada tayo nung panagamiris kakabsat. Kat iso DJ panang determine tayo. DJ nasaya at kandakas. Pakaidayawan iti apo kung saan. Anya ti pagayatan iti apo. DJ kakabsat. Ti dapat ma-discern tayo. Kasi no daduma kakabsat. Hantay ngamin nga amirisan. Tilatagit kitan tayo kat pagsaya atak kung kunatay latan. Dapat ma-discern tayo. Discernment will protect us from foolish choices and bad decision making. Oh. So, we need to be developed in our ability to judge well. That is discernment. May kadwa kakabsat. Kasla review dito yata na i-discuss ko the last Wednesday. But the second, na dapat ma-develop ka na tayo, kat iso dito reliability and sense of responsibility. Reliability and sense of responsibility. Kung ano dito Ephesians chapter 4, verse number 11. Dito nga passage kakabsat, iso ti dapat nga mangyari ti ministry tayo. 11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Why? For the perfecting of the saints. Why? Deta perfecting kakabsat, kahit nga sa uwan, haang awang basol mo no dikat, tena sa uwan deta, fully developed, mature believer. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry. So, no ma-develop DJ Kristiyano ngamin, isunton iti mangubra DJ ministry. So nga kala mo na ti trabaho kakabsat, training ng jay tao, tapnon amunan to nga obraan jay trabaho. Agbaling nga reliable kakabsat, di jay tigayt na nga sawan. So, isipin kakabsat no kas pagarigan, at day iti sa nga gasot nga empleyado, di da mo to obraan da amin, malugi ka. Ag problema ka kakabsat. Awang mapasamak nga naimbag, puro problema ti mapasamak. So the same thing in our church, do umadot members tayo, dumakkel iti ministry tayo, kat dumakkel iti need, ngam awammet iti tao nga maasahan, nga tumulong nga mangkita kadagitoy kakabsat nga bambanag. Hantay kumala nga rod nga dumakdakkelan nga ministry kakabsat, no awammet lang ti tao nga willing nga tumulong ken maasahan. Ngem hanamat mabalin nga hantay dumakkel a ministry. Kasi ti kayat iti apo, go ye and teach all nations, so global. We should expand. But in order for us to expand, there must be reliable people who will do the ministry kakabsat. So ako na dito for the perfecting of the saints. Oh, sana ko na for the work of the ministry.
Kasla ko madeti ministry tayo itagakabsat. Amo yun no apay nga by the grace of God. Mayat deti panag-grow tayo, panaganayas ti trabaho is because adda tao nga maasahan. Example, sino ko matinagdalus dita kapilya kakabsat, di ba? No di tao nga maasahan. Oh, da kalawlawa dita kapilya tayo yan tamain, for example. No awan tao nga na-train. Umuna, na-train ti puso na nga para ti ministry. May kadwa, na-train no kasanod pa ng dalus na deta kapilya. Kat awan kasta nga kadalus deta kapilya tayo kakabsat. Oh, anapay, makita yo deti urnos iti programa tayo. Bigat man ti Domingo, malum man ti Domingo, prayer meeting man kakabsat. Nakamay-mayat, tapay. Wan ta addada dagiti na erase nga reliable. Oh, praise God. Na-trainan ni Patpat. Wala, palakpakan yung mamot ni Patpat kakabsat. Oh, nalaingan nga agsong lead. Di ba? Ididamo kat piukot. Tatang kakabsat kat kayang-kaya nan. Ang ado nga unget kakabsat ha? Experience. Ado nga pa nang educate ko ginkwana. Exposure kitam di jene ko na tuladam deto yung kastoy. Tatang kakabsat na develop. Agasan kakabsat no siyak pelat song leader. Kasi ano ak itatang makapan ka dagiti da mga lugar nga administry. Katimot mangigawid kanyak awan agsong lead. Nakita yung kakabsat? Hala nga di pa naka-develop di skill na. May isa nga ba nagdijay? Di pa naka-develop di sense of responsibility. Di commitment. So nga i-train ko ni Patpat nga kunakpat. Uri ka di madit bagbagim. Hamumot siguro nga pakatayan. Ngayon ka natagtak din nagsong lead kung kunat. Kasi amuyo kakabsat. Nagmayat no ti ministry tayo. At dadadagiti tao nga ti pa nagserbida, haan lang nga when it is convenient for them. No di ka ti pa nagserbida, even when it is inconvenient for them. Kasi makita tayo yan ta Biblia deta kakabsat, digiti mo nga Kristiyano. Di ba? Nalaka ka di, kadakwa da iti agimong kakabsat kat they were persecuted. But, napandalat ta, agigimong dalat ta kakabsat. So deta ti kayat ko nga pastor nga ma-develop nga makita yan ti Biblia nga hantay lang ko magakabsat nga agserbi ti Apo when it is convenient. Dapat urayhan na convenient para gan ka. Adayo, nagtudo, napudot, maditbagbagim, wano adot problema, wano adadasangsangwong ti agdama, yet, fulfillem latta di ministry kakabsat. Kasta ti dapat ma-develop nga Kristiyano iti church tayo kakabsat. At the commitment na. Nawatan niyo? So nga, kastamot kakabsat, deta choir tayo. Agasam, morning, afternoon, Wednesday, at dalat ta choir na. Nakapuot ka pa iti church. Uri, yan na hangati pa nang italok ti church tayo ngam to highlight detoy klase ti ministry tayo, makita tayo, haan tayo nga detoy sinsinan. Di ba? Oh. Kat, praise God. Hindi una na kakabsat. Ti choir tayo kat, basta ag-blend, mayatan. Ma-practice lat doa, mayatan. Tatagakabsat, makitam. Choir is for the committed people. Kat ti pagmayatan na itagakabsat. Dito incoming nga choir at da pakakitaan da iti tuladan da nga kasi gayam ti choir member dapat 5:30 at the church dapat agi-submit ti practice 3 times a week dapat agaten ti seminar dapat agaten ti practice dapat present ka digiti amin deta ti kayat ti Apo kakabsat kada tayo dadada na erase nga ti blessing na digiti nga ma-erase kat ituloy dalat ta di ministry kakabsat. Di ba? Ituloy da di ministry. Kasi amo yung amin kastoy deta. Ti level ti maturity kasla deta isurum di tao nga drive.
Sino kada kayo kakabsat tinapadasan ng tinangisuro ti ag-drive? Di ba? Oo. Di una na, kunam king kuha na. Okay? Siputam ti panag-drive ko. O di siputan na ka. May kadwa. Sikati agtugaw. Ngem gaydang kapelan. Di ba? O. Sogtungo kadta. Pindutam ta sa linyaduran. Tapakam. Tabakam taklats. Kastoy. Kastoy. O. Tunok ang kakabsat. Ala, intan. Okay? So, from sikati nag-drive nga binuya na, tatan isut buya mo nag-drive. Tunukwan kakabsat. Ayan. Urehamon to na bambantayan nag-drive. Amunan ton kakabsat iti ag-drive. Nakita yung kakabsat? Hello? Kasta ti ministry tayo kakabsat. Nga ijay damo, kastoy brad no kumasikakit music ministry kayo, kala daking orkestra, para gitara, para piano. Dapat agad, kastoy nasapa ka, nga umay agtukar. Amin nga service, atendaram. No absent ka, teksam ni pastor. Numala daw ka, agpakaamuga gan pastor. Kasta ti kayat ko nga may erase ka kapsat. Oh, di ba? Watch me do it. Kunam. Alam nga, kastoy ti aggitarhaan lang. Kastoy ti panagserbi ti apo. Kasi mabaling nga amom ti aggitara, amom ti agpiano, amom ti agviolin. Hamot usto kan hamot nga may render di usto nga panagservice mo ti apo. So, kastoy ti panagserbi ti apo. Oh, siga nga violin, training ka toy. Oh, hamula nga buyaan ti panagviolin ko. Buyaan pa'y ti rupat. So nga da kay violin hanggang nga nakamisuot. Dapat nakaisem kay violin. Di ba? Hamot ka tayo sobrat isem yung agakabsat. Baka no hamo mai-plaster na pa nag-violin mo. Dagay nga naka-upload. Siyempre hanggang makaisem Di ba? Ngam kaya nakason, ipakitam, kastoy di pa nagserbi ti apo. O, tunukwan, umay katon malam di batak, kunang manan. O, Merkules, umay ka manan. O, ta realization mo, isubmit mo. So, kunanan to, di panunot na, kas di gayam ti pa nagserbi iti apo. Kunana, kakabsat. O, di ka ba kakabsat? Kasta di kayat ko nga ma-erase ti church tayo. Well, kasta kakabsat. Deta ti usto nga ministry. O, tunukwan. Kunam, si kamat, kadwang nakaon. Alam ta violinan. O alam ta pian, agpian kan. Kunam kingkwanan, agitara kan, kunam mutan. O duwata. Okay? O kita ma, tumbalan, duwata nga manan nga violinan. Merkules. Amen? Tunukwan kakabsat, ure hamon to bambantayanan, amunan ton. Di kita realization nag-isubmitan, practice nag-isubmitan, di kakabsat. O, kasta kakabsat ti panang-erase tayo dagiti Kristiyano agserbi ti Apo ti church tayo. Hello. So nga, da kayo nga adamin ministry na, dakman la kayo kakabsat DJ, ma-offend kayo no kasta nga korehirin kayo. Madi kakabsat. Masapol nga, da tayo teachable. Amen? Teachable kayo. Okay? So, nakita mo, di si kamutin, kasjay, di kad nakamay-mayat. So kaya't nangasawang kakabsat, tata, as your pastor, talaga nagbayad, di ko natin Biblia Di kad, you will do the work of the ministry, kung na nangaminan, perfecting of the saints, for the work of the ministry, nagmayadang kakabsat. Abay ko nayo, tauray awan ni Pastor Proby, napintas latta ti panagtaray ti trabaho ti Apo. Tabay, at dada na isuro na develop nga mga accomplish, mga obra kita nga ministry, nga usto ti panangaramid data ministry kakabsat. Di chay, di kahit nangasawag. Kasi mabiling agserserbi ka ti apong takay kayat mo nga pa nagserbi. No, hanga dapat takay kayat mo nga pa nagserbi. Dapat jay usto nga pa nagserbi, kas naisurugin ka, kas ti dapat pa nagserbi kakabsat. Amen? Oh, so, nagmayatan ta, okay, as pagarigan. Okay, awang ko man ni Ma'am Kay, get choir, 5:30, may kayong kakabsat. Abay, una ta, at the sense of responsibility, ubraan tayo dati ministry tayong kakabsat. May kayon. Di kita pa nagdalos. Haan nga natin, agdalos ka, tunukan hanggang tuman umahiyang kakabsat.
Dapat adaging kat sense of responsibility. No incommit mo ti bagin, kadeta nga banag kakabsat, ipam mo ta panunot mo nga han na mabalin nga hang kumapulpil detoy. No awanak man, dapat adda maisandi nga mangubra di hang kumaubra. Mang-train ka ti sabali nga kadwam kakabsat. Detat kahit nga asawan. Reliable in the ministry kakabsat. Di ba nagpintas to kasta iti church tayo? O, kasla kumaman itatang kakabsat. Permi man na, nakamay-mayat. At adutay latta, apay. Wala ta nagkunay man, di kita coordinators nun eh. Ngam no si kagat coordinator, di ka man la tineksan di kita kakadwa tayo. Di ba? Di ka man la pinalagipan ng kakabsat. Awan, talaga nga adupay nga an-anos king ka. Adupay nga ano sa panang remind king ka kakabsat. Panang isuro king ka. Ngamno talaga nga haan mo maisurot ta pusong kakabsat. Ha? Masapol nga may adjust basit ta ministry. Ha? May adjust ka basit. Ikadang kapela ka de, tatap nung di ka stagat kwa. Agsursuro ka de, giti simple pelang. Hanyo kunaan kakabsat nga, anamat tete what? Educated at nga tao, tapos castulated da ganyak, anang arud kakabsat. Di ka mo't kayat iti aggrow, nga ma-develop ti usto nga pa nagserbi diya. So, di usto nga pa nagserbi ti apo kakabsat. That, you know, that is my prayer as a pastor. Kasi kung Lord, di kayat mo nga mangyari ti church me, global, oh. Kat ni, tuno next week kakabsat, ag-submit kami man ng digit application mi para Europe. Kami man nagbisita di Europe, palubos ti apo. Kat, hopefully, di Italy, di kita kakabsat ta Italy, agread-ready kayong kakabsat, may kami, by the grace of God. Okay? Kat, awanak ti Sunday, awanak ti lawas, ngamno, at dadadigiti tao nga masatnan kakabsat, na isuro ti usto, kat ammo na nga aramidon di usto nga pa nagserbi ti apo kakabsat. Wow! Talaga nga agro ti ministry. Ito, no kumadaw may bisita nga pastor kat, apo, makita na, ni awan ni pastor da. Nung kita nagkasla, da ni pastor na nga mang sipsipot kadakwada to. Deta di kunana, dito Philippians 1:27. Na kunana to, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ kunana. That whether I come and see you, or else be absent kunana. At daak man nga mangkita uno awanak. Muyo, nagpinda sa ito, I may hear of your affairs, manggagak, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Uray awanak, at da mangitultuloy latta deta ministry, kuna nagagabsaan. Muyo detat may nga dadagsen iti pastor. Ngano awan isuna kakabsat, awan iti mangituloy digiti nga trabaho. Hello? So, data ti dapat ma-develop. Kat agkararag kay man kakabsat. Muyo, hano umdas magpipritsak lang dito eh. Dapat kumbiktaran na kay the Holy Spirit. I pray nga kumbiktaran na kay the Holy Spirit. Kung dapat, i-commit yung ti bagbagiyo. Kasla kumataklaberya ako ni Pastor Dennis ita. Sapula dadamasik nandita. Nag-message sa kakabsat. Kuna, kita nyo napuuran day kapilya ni Pastor Jeho. Pagpreyo ni Pastor Jeho di Palawan. Di kita yung people na maamoy di jay. Dito nagwapo a Pastor Kalartist at langana. Kat napuuran di kapilya na kakabsat di Palawan. Kat iti may sangakos na kat electrical. Iso nga ne kakabsat. Kita nyo ka di kita electrical ta kapilya tayo. Kaya tabakara. Kasla di talawag. Di kita electrical. Reliable tayo dapat. Diba? Di kita facilities tayo. Amin kakabsat. Di pasukin, di taklaberya. Baka tunurabi kakabsat. Pagpapanawan nyo man lata, di kita kapilyan nga na naidap ta silaw. Diba? Da kayo nga in-charge kung ano kunak, da kayo ti makaamuti physical nga upkeep deti kapilya, da kayo ti dapat mangkita kakabsat. Kat no reliable kayo man,
ket naira na nga awang kayo ta dagay ti adayo nga lugar kas pagarigan, mga sign kay kadmot ti tao nga mangobra di ministeryo kakabsat. Kasta ti reliable nga tao, kasta ti dapat nga i-raise tayo to have mature people, people that you can expect that the ministry will be done because these are people who are developed. They have grown in their heart. Amo dati usto nga panagserbi ti Apo, gan usto nga panangaramid iti trabaho iti Apo. Iso nga iti dati nga rabi, ararami demot lang nga usto ta ministry nga kabsat, kas na isurugin ka. Kadagay nga coordinators, ubrahan nyo kadimot lang. Deta responsibilidad yung nga coordinator, kas in-instruct ko kada kayo, kas insurok kada kayo. Hello ka kabsat? Dakay nga choir, kas pinirmaan nyo ta covenant, uri dakay nga orchestra, kas tamot yan ta AV, next week,ag-renew tayo manan iti covenant yan ta AV. Nagkaroon kayo di covenant, dakay aming nga AV. Nga dito sa kailamapan, di ta kakabsat, no kayat yun, no awan kay latamad, di kakabsat. Hana dapat kasta ti ministry tayo. Masapol nga consistent ti ministry, kat consistent ti ministry, no datatao nga consistent nga mangubra ka dito nga ministry kakabsat. So naglawag ta Bible for the work of the for the perfecting of the saints. Ma-develop kayo para ti ministry for the work kunana of the ministry. Katno ada ka mga obra ti work of the ministry for the edifying of the body of Christ. Pumigsat ti si bubuka labagi. Gaputa digitoy nga na-train nga mga obra ti ministry. Kat committed, consistent, nga mga obra ti trabaho, di kabuuan, di ma-fulfill tayo kabsat sa di global ministry ti nga makungkuna. So, brethren, sapay kuma, ti kararag iti puso, nga kang kanayon ay karkararag kayo kakabsat. Nga agbalin tayo nga manakem, iti panang fulfill tayo kadag iti ministries tayo. May katlo kakabsat. Number 3, nga dapat ma-develop kada tayo. Ano natin number 1, discernment. May kadwa, reliability. Number 3 nga dapat ma-develop kada tayo, resilience and steadfastness. Deta kakabsat. Resilience and steadfastness. Deti resilience kan steadfastness ka makuna. Timot ang gulowon no aspect nga ipakpakita ti Biblia kada tayo. DJ dumteng man dagiti sufferings. Dumteng man dagiti problema kan adu nga parikot. Iti panagbiag kakabsat. Ngem agtultuloy tayo latta, iti panagserbi tayo iti Apo. Tultuloy tayo latta iti pamati. Hantay nga quit, hantay maupay, hantay yung pumanaw, unog backslide. So, matapol ma-develop ka na tayo kakabsat. Deto'y, pastor, ano dapat ma-develop? Okay? Iti pamatik. Kasi, amo yung kakabsat. Dingganda ka, no flesh ti panglaban mo ti problema. Diba? No flesh ti panglaban mo ti problema kakabsat. Makadadahil ka. Correct. Ta flesh kakabsat. Awa na. Karnal tayo no kakabsat. Isot pang dil tayo kadigiti sa apining kan problema. Ti dapat pangsango tayo kadigiti problema hanga flesh. Anak ko nayo, faith. Kung ano ta Bible, knowing this that the trying of your faith. Kung ano di 1 John, faith is the victory that overcomes the world. So idat kakabsat. Ti dapat ma-develop iti pamati tayo a Kristiyano, anak ko nayo, jay pan nakaawat tayo iti problema. Kasi kakabsat, hanga jay problema ti problema. Kita mo ti Kristiyano, imunag ti pan nakaawat na jay problema kakabsat, imbes nga nakamisuot, nakaisem. Question, jay ka di problema ti problema na? Saan? Jay pan nakaawat ti problema ti tao. Lawatan nyo kakabsat. Understanding. Data iti aspect iti faith nga dapat ma-develop ka na tayo. Kat ita kakabsat, 5 ti dapat nga
ma-develop iti pan nakaawat tayo no maipanggap ka dagiti problema. 5 kakabsat. Detoy. God allows suffering. Tingnan nyo na, dito tinapindas nga pangalan nyo, realization nyo itang Arabi eh. God allows suffering, number 1, to prove me. Dapat maawatan nga dagiti sumangbay nga parikot ken problemam ti biag ket ipalubos iti Apo tapno padasen na ka. O to prove that ket nga sawen. Kunana diti Deuteronomy chapter 8 verse 2. Tingnan nyo ha. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee, to prove thee, to know what is in thine heart. Naming kakabsat, ti suffering, isut pakakitam no sinot committed kun saan. Hanus to nga kabsat? When isut pakakitaan iti supportive kun saan. Isut pakakitaan kakabsat ti mayat ti puso na kun madit puso na. Suffering will reveal our heart kakabsat. Isu nga hanga DJ problema iti issue kakabsat. Ti purpose di problema, ti issue nga talaga is di purpose di problema which is to prove us. You see? Isu nga tinagmayat kakabsat kunam Apo panubok deto iket pakasuutan ket alane hangka di nga deti flesh ti agari kanyak no di ket deto spiritual ti agari lata kanyak Apo. Number 2, not only that problems, God allows suffering to prove us, but secondly, to prepare us. Nakita yun? To prepare us. James chapter 1 verses 2 to 4. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work in you, that she may be perfect and entire, wanting nothing. So kaya tagasawin, digiti sufferings kakabsat, God produces patience. God teaches us through these experiences so that we will be prepared for greater things. Di ba kakabsat? Kaslang stage laeng deto iti biyag tayo. Kat nagmayato na talagang napintas ti panunot mo no kas jay ti pa nagkitam ta problema. Nga kunam Lord, deti nga parikot ket kwa panangi prepare mo la kanyak. This is a necessary stage in my life. Tapno napigpig sa natebteb kerak ken was maswaysak nga mangdil ka dagiti umay tupay nga dakdak kala problema iti panagbiag. Kasi ti problema ti biag, ti sufferings kakabsat, hanagpatingga. Na kumana overcome mo suffering ita, addan tumanen, kasjay kakabsat. So, God wants to prepare us for greater usefulness. Hindi, nagpastorat di pasukin, I was very young, year 2000 to 2007. Kat ado dagiti na encounter ko iti nga challenges iti panag pastor kakabsat. Kat oray pa'y kadeto'y pa nagpastor ko itanti kabuuan ti ministry tayo. Adot problema nga sumangbay. Miyembro. Problema that is caused by members. Di ba? Kat tatta kakabsat, agyaman iti Apo ta, deto'y gayam nga, digijay gayam nga simangbay ti ibiyag ko. Kat inusar iti Apo, tapnon maaramat nak iti dakdakkel pa'y kakabsat. Kasla iti Rabi iti birthday celebration ni Pastor Abante. At may isa nga pastor nga, pastor skidmot lang, anak ti pastor. Kat sinublat naman day church ti papa na, natay ti father na. When? Kat isut pastoran. Kat kunana kat ilang years ka ng pastor dyan, pastor ko na kat 7 years na po pastor kunana kanya. Kat ibagak ko na, napadasam ba ti kastoy? Napadasam ti kastoy? Napadasam ti kastoy? Kat agmalmalang ako na kat, grabe pastor no, bakit alam mo lahat to kunana kanya? Kat wala ta napadasak, di kita ko nagkingwana. Ay di kita iti experiences ko, idi sublatag ti ministry. Kastoy. Hangko i-detalye ka da kayong kakabsat. But I had experiences. Ti challenge ti panang sublat iti trabaho iti Apo. Kat
kunana permit yaman na agasem kakabsat, hangko ipagpagarop nga digidjay nga naglasatak kat iti ministry tayo ti leadership nga no panunutom kat kasla offense, kasla stumbling block, kala rason ko matapno maupayat agkwitat tila pagyamanak ti apong kat nabalbalan set puso kan panunot kung hanak maging bitter. Kundi tay haanak nga agbalin nga revengeful. Wano agbalin nga detay kasla issue oriented nga iso takit kita imbes nga jay vision ti trabaho ti apo agyaman nak ti apo kakabsat by his grace ta isursuro nak ti apo ti aramiden babaan diti sa una kan ti Holy Spirit ket ti jay isumot ti ibagbagak kingwana perme among kaslang naasutan iso na kakabsat ti dadagsen ket na excite pa ipiman tirik na kuna excited akong kuna na nagtakder di church na ket kastoy ti aramiden paunay na comfort na challenge. So nga kakabsat, listen to me. Your problems and sufferings are not meant to harm you. Among no childish ka, tila makitkitam kat, di jay sakit, di jay pain, jay naramit ti tao. So natakit kitam di jayang kakabsat. Ngam among no mature ka, maaawata mo di giti problema. Gaputa makitkitam jay purpose ti apo. Deta ti makungkuna nga maturity kakabsat. Oh, di ba? So nga, agyaman nagti apot kunahan agad iso nga idi napangkam iti panganan. Dua kami. Kunahan agad iti pada nga pastor. Grabe pastor. Buti nagkatabi kami ni Pastor Proby. Nagkaroon kami ng mentoring session kunana. Gasam deta. Nagkaroon kami kanut mentoring session. Kat di na lang mo ko nakingkuha na among pastor. 5 minutes lang nga insuroking ka. 85 years nga napadasak ti ministry. Dito yung aspect. Nabayag nga nasursurok dito. 5 minutes lang insuroking ka. Kung nagkingkuha na. You see, agasan nyo, DJ kakabsat. So, dito ti blessing. Oh, ano pa iti purpose? Why God allows suffering? Not only to prove, not only to prepare, to purify. Oh, among taapoy, mabalin nga ti fire kakabsat, makadadal, di ba? Adot na pupuuran na balbalay. Fire can destroy. Ngam no gold ti isalang mo kakabsat, fire will not destroy the gold. It only increases its value. Among tabalitok na imsalang mo yan ta fire, adagdang ang umina ti banor na kakabsat. Why? Wanta maikat di impurities. It is impurities that will decrease the value of a gold. Iso nga hanga pure na 24 kaya, 18 kaya ta dalaok na kakabsat. Kastama ti biyag tayo. Timang ipababa ti value ti Christian life tayo kakabsat. Listen to me. Gapo ka digito impurities. Madi nga ugali, madi nga panagpampanunot. Kat amom no umay digiti sa apering madalusang ka kakabsat. Kato na digiti wrong motive mo. Pahambolen na kati apo. So nga da kayo na adot trial yo amoy epekto na kada kayo pinahambol na kay ti apo. Kat deta pa ng pahambol naging ka, isumutin ti rason nga ilif ni Apo Diyos iti biyag mo. Han na may ay tabiyag mo, no han na ka napahambol. Ngam tinado mga minarigat nga mapahambol. It takes suffering to make us humble. So deta kakabsat. Kat agquit ka, hang ka resilient, no immature ka Kristiyano. Iso nga di kita immature kat basit la problema, na may nakigimongin. Di nga may kakabsat. Di kita ministry, naungtan lang, hanay mayan. Agasam deta, immature amin di kita. Ngam amom, no lumaulawa ti pan nakaawat mo kakabsat, kat di pamatim, maawatan na di purpose ti apo kakabsat. Naku, talagang agmature ka through the sufferings of life. You will not only go through the sufferings, you will grow through the sufferings of life. Oh. Kita yo? Nagpintas dito mensahe tayo ng Arabi kakabsat. Agpatinggak kita. Rinibyok la DJ preaching tayo. Defense day kat awang pinainayong ko kakabsat arig na. Ngam amo yo napintas la tanga i-rebuke kita kasi nalipatan nyo di preaching defense day na eh. Kat sapay ko man, nablesang kayo. Ti prayer ko akas pastor, ma-develop ta discernment tayo. Ammo tayo ti agamiris. Hanga surut-surut pasurut tayo lahat tagakabsat. Hante nga alilaw. Oh, kasi ni Satanas alilawon na ka tapno maawang ka iti panagserbim ti Apo.
O, ano pa'y kakabsat? Ngagbaling ka nga reliable. Deti ministry tayo, masapo lang consistent ti ministry. Ngam ti mang perform consistent nga members ti ministry. Amen. So nga ulitet, digiti ka din instruct ko kada kayo kat obrain nyo nga consistent. Amen kakabsat. May katlo resilience. Iso deta. Digiti suffering. Don't face your problem through your fleshly nature. Face your problems through faith, and faith that is educated with a biblical understanding. Nga di pamati, makita na di purpose ti Apo kadigi di sufferings na gagapsat. I hope you were blessed tonight. Katne, I'd like for you to just take this moment to go forward. Ingkay man dita altar tag parintumang gaman. Alam ta notebook mo, kararag ka ti Apo kat kunam Apo, thank you. Na blessan nak nga permi Apo kadeti nga mensahe itang arabi. Alang kakabsat. Sige, go forward. Make your commitment. O, assessment, commitment. Assessment, tibiyag mo, commit ka para iti Apo.